Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Sikari hanse polling station arat aphan MSC Joni Timung Hesere arong keronpon. Pai ni phaipli arni disamala khahini sikari hanse polling station angkang chotiki arat aphan panongsi Hesere arong ronponlo. Bang solong Agriculture Department na tumsi tami chetongdon. Bang so Hesere arong keronpon along local MSC Joni Timung penrat aphan kethan pon lake jasemet itum akheta sai chotiki kachihung akenang sot. Lalo pulotang te kaching thor amotami paprang don thek popu hadak arata thumphan thanpon. Ningkan pho angbong lombajong angkang arong tin tami rabar, kowe, gulmoris, lichi pen danglok un an pen kapalong ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Work Culture pu akemang asom thot sinilita kaike ta bor I ponji pusirat aphan aning pathitekang. Apan ni hala pu area ronam lo nilia mana apang ta nili board chairman do ta men hala apre area ta mane la so hormonal tum ki claim lang mi bu ta pu lam ding rutta lang mi hodak do ni masarong da do lo mata do lo nili yang than pati ma do lo lasi edha ka tum mangke la mobile do Facebook lang mi WhatsApp lang mi YouTube ta film lang mi atau YouTube bang lang la so koson se de kon pra rong ki ima hodak le chali tim do lo dak ta lo se khale dam de ko se la video lo lang atau lo koson mesti claim mi ma di laso non belati aku guri benceng lok ason ki koson ma dal dak lang udah bilo nasi ini tahu anda me dak hawari tu macam habar ta itu nai lo sama sampai ini lason ma lo je along ho labu bang ngaso mu jot de tu kowe rong do narikol rong telo dang phong rong telo pare rong phong telo de tu mangke hema kitir bang lupo na hole dam dal tu mang hema si ding tu eji hema si tu biri bitung cholo pungte mane bang rong le dam tame ining hanti te hem ke go so chanong dong chet pone ko pini pulason ke ma thadu pen pai bang jingkai bang itum ining hang do po ai elo bu te nang lidong so lason hormuyong se e pon de pai jingkai kilo na to ining hang kilo asla so hormung se loge mobi chu lap na chanong koreti chobe lap di pulason ke ma thapo pai Thailand gua ba Thailand mendura Thailand mendura Thailand supreme achala si la ki hut hedi nangli tum la bi chainong pene chodet na langun pamika ni mane lage hedi around 2 years pen hedi aphe pathi dei la si hedi aber pen ma se aphe pathi poni ma titi la se sab so care enang ko ko chainong bi chu che pan de enke labhan bangke distance bangke 4 to 5 meter 4 to 5 meter pahilo nahi de ekta rong pen ekta rong distance hai 4 to 5 meter enke aku ekta dolang dragon fruit ko arjulong lo manang li tum arjulong lo de acha dragon fruit ki hedi nangli tum market long non kon la chu tumpreng area hedi hala dak ni tum agriculture department pen logi pi hadang non ke jorbom lo hala on the field masi hedi field long masi ala tum 350 per kg ke jor lata hedi padoron e de dragon fruit hai matro ki e hudbang asap so long lasting i pulote 25 to 30 years jong se lasting i pute concrete post banai ni de cement pen hai cement a post banai ni inke adha hedi tire bi nei rod bang asap so extra binang pong gela so extra rod long se gari tire la do matiti la gari tire bang binang pong gela hadak si mo erong Dipuarong sopialong malom Soviet arve ke jangta tovar malom langkang lum ajok kedam kewang akisung rat atum chetong nanglo. Pai ni phaipli arni kang sam malom alom Soviet arve ke jangta langtili athai kadure ajok si lapuson tovar malom langkang lum amat kedam kewang rat atum akisung donanglo. La soalong ke theki ding atum langchari pen lapuson langkang lumpen kepa jokji aphan sai kedeng akinang sot kali puti e prangta lapuson akisung chetong nang verta hai. Yo la ke hem lo yo lang yo ra ta teng lang tha lang e phone lang ke the yo gari ne ngum tha lo yo ra teng lai tha yo
lang ke lai tha Karbi Anglong rat lang hur tha yo Antin lang ke the lai tha Karbi lang do rat athakan ke damon ilo nili athakan ke dam dilo non jo rat atum lang prong liu yo langka yo o karya lang ta yo lang yo kala gari banda uthai nahi yo pansin na jo gari ta kibang handa chitor rok le yo oh khasi na Sirvomu LP English School Aparman non Prabjin pen mumar suatum Locharli Abarsai Akisung Aputha Karbi Anglong Autonomous Council Aihin pen Kamathapon Nangji Akenang son Lakha Krehini Sarbathar Constituency Angkang Paklangso Lakha Hini Along Sirvomu LP English School Locharli Mumar Soatum LKG pen Ingdeng Pho Locharli Mumar So Pangrum Pet pen Pho Kebrake Thom a student atumdo Sirvomu LP English School established aningkan 1955 penlo Bonta KADC kedo ahut pen non Karbi Anglong Autonomous Council mandate pen anta Locharli Avarsai Development Avarsai Kawe pen Locharli Akrong Print Prele Ason Manbomlang Sirvomu LP School along Pherangke abitung kahumridam ahut hawar arat pen Lothan bang pi atum pen Sirvomu LP English School aputhak lamthi nangki pidun non Prabjen pen School Kaching Thur Avarsai Development nangpi pon nangpo Locharli Mumar Swatum Locharli Akisung Keman School Building Mesen Ave LKG pen Ingdeng Pho Mumar Suatum Rumni a Hemalongsi Padotur pen Lothan bom Anchotakali Mumar Suatum Kangni Athai Kave Kitab Pat Athai Ave Lasi Prabjen pen Desk Bench Blackboard Soki Table Lapen Locharli Mumar Suatum Kijui Adim Pathua Klamalong Boundary Wall Hai Hui Prabjen pen Kaching Thur Avarsai Development Nangki Pali Ponji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EMIC Richard Tobi Atum Aphan Prabjen pen Locharli Mumar So Atum Aphan Kanghon Kajin So Dopen Development Nangka Pali Ponji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Atum Aphan Lamthi Choning Ripon Lasi ini di kaningi nang kaningi di kilang jona pasti di yang ke hati ni tuma sulong ke asuti algin ulo sitani rat kecil tiba kadura bila kon kilang kecil na joni kontuta sampidang so lasi la usumar bicari apa faida nya non nang dubom lo kami school building sta asap wa yang paruni bet anke LKG pahini dulu 1 2 LKG dulu aku kelas 1 dan kelas 5 tok ke indeng troksian dukoglu Lasing ke kedua dia minta kaduri lo ini ya kai beg kancar muka kai beg tibul blackboard ang ton kan abe lapen ke usumar kedua dia minta dudore dan kasih hai tan itu kan ke nong sini nang itu formen asol mana lang pon ikutan te kusir nang pon ikutan hai tan itu man rating kan school building nang pidi lapen hai furniture muka tan nang pidi kan nang sini lapen ke ladat Celong bibu tak kai kita ni tuhan pasik sakku lasi banduri warta ni nang sini di dunia lo banduri warta nang kia sonte nang sot lapan ke dutulem tami non ke ahok aprang pacini tunda adilong lo de bang songte bo somar pa ina ticha tu sitami non gini tungke bang songte kali bang songte tanon tren kai lo sitami bahani ba ticha lom ke aklas bang du o ang deng githanang gi du aklas tina long si akita pa kaprek saidi lasi siksa ulata lasi ticha ta nang pia sonte be pari pisi nang sini di dunia lo nang itu media ho long handa mitu pisi putih lai poke handa
kansel cari ya pun sitame lahai ke kang honten kan yang so Karbi Anglong au sumar kadu he pacing thur pon thegi phan ke lahai kinam sot pen kinam sot lu puran nang masa pun tu kisi ni dina ni dina lo lapen dia dun tu tulem la adat sitame ni tunke sekolah ke adat ka duria jo ini sekolah yang sitame